заминхаро созен хубен тинжен марамат барои шуморо ду дар хона дора 10 сотиқ замин дора ҷои обие бача азиз. салому алейкум мардуми бухтар, ҳама каса созен хубен. бардорое ки ай бухтар ай қирған хонахарен. иншоалло ки мо дар шаҳри бухтар қарор дорем. доро мактаби рақами 23 ина дал шимере мусо ина нигоҳ кунед ҷадаят ҷибори калон овай бовар кунед ами заминам замин ҷои зур дойда бачо азиз. бачако азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардани хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Нурак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед бача азиз. боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш азизай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. ассалому алейкум мардум тамошобинои муҳтарам, мо дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бустон Қалъа, деҳаи Хушобиёни ду қарор дорем. ҷарак мақсад ки ба адрес ба мактаби 23 бигем, агар мақсад бо хубтар меша назди мактаби 23 баша азиз. дар ҳамин ҷа хоб ду дар хона ҳай 10 сотиқ заминай ма абзорш мекунам, кадомитон дар лозимай на марамат тамошо кунем бигиренеш. бардори азиз, ма шумода ами 4 кунҷа чӣ мегӯянд границаро нишонтон метам. ин ами времянкае ки дидестен дӯстон, нигоҳ кунед да, инам хеле ашо мешава. инҷа раҳай, инҷа ҷиборай об мегзара, ҳамин оба мехӯранд, оби хӯрданӣ мешава, мақсад оби хӯрданӣ. дӯстон анаиса бо ус бо далши мерава мактаб 23 раи поиз хай бо хулоса ки мебурем мерем тарафи шаҳр. дӯстон ин тараф бо охири кӯча мешава, оби тараф дӯстои азиз бо раҳ далш мерем. айҷа граница дӯстон, нигоҳ кунед да, ҳами дута хонаи времянка дӯстон, як замина ки бигем хатона мекунем. ина дӯстои азиз, нигоҳ кунед да, ин ҳамиҷа границаи мо дӯстон. ин ҳами ахирин ҳами раҳ мешава, иса тақсим мешава, мерем. нигоҳ кунед, ин ҳамиҷа граница мешава, нигоҳ кунед. ин ҳами хел мешава, ана ҳамиҷа мешава. дӯстон нигоҳ кунед ака. ина дӯстои азиз, ин ҳамиҷа граница, ин ҳами хел. нигоҳ кунед бардоро, инҷа документали хонаи назди ҳавлигиай. бо фикр накунед ки мисол барои агарот хел ҳастагу заминои оби аст ки хел фикр накунед ки бо ҳуҷҷаташ замини оби. ин ҳами хона доран ака, поёни хонашуна ин ҳами қадар агаротша просто ай тараф раҳ ки ҳастай, хай мега ки ай ҳисоби намудани шароит хай камтар камбудӣ дорем, ба ҳамон хотир ин ҳамиҷара савдо мекунем. кадомитон мегирен дӯстон, бовар кунед варианти созай. хай агар одаме пайдо шава, мисол понности бихара ду тақсим куна, исша аддени участка бикуна, агар фикр мекунем ки варианти созай бача азиз. ана айс мерем яками дохили ҳамон хонаро нишонтон битум дӯстон, баъд бо хубтар мешава.
اینا گرانیتسا بچه‌ست. موقع کلام بریم که اینجا یک خانه چه اینا جای بانیا اینجا یک خانه چه انا اینجا یک کاریدور چه انا در اینجا یک خانه ایگه اینا تلویزیون داره سیم بلوکات کردیانشه لطفا گپ کنم خیلی گپا اینا میخواد اگراتی کلان 10 سوتیق زمین بعد در خانه و بانیا دوستان برادر عزیز من یه بار دیگه آدرس رو میگم نرخ گپ میزنم 10 سوتیق زمین دو در خانه همه زمینی نزدیک حوالگی ای اگرات تقسیم مقصد که خانه بر اگرات میشه همجر سودا میکنم دوستان عزیز 430,000 سوم نرخ با معامله ارزان میشه ان شاء الله ناحیه کشانیان جماعتی بستان قلعه دهه چی خوشابیانی دهه خوشابیانی دو دوستان عزیز مکتب 23 مغازین در پیشی هم مکتب مسجد اکه اسکنن همی یک سه چهار خانه بالا دوستان مسجد میشه خلاصه که محله را بینین اسکنن که محله را بینین اینا مردم همه خانه کدagi زندگی دارن دیگه چی بگم دوستان نرخش 430,000 سوم با معامله داره از اون کانال ما زنگ زنه خدا خواهد ارزان تون میکنه 10 سوتیق اگر که مثال آدم باشه خیلی ده تقسیم کنم مقصد بخرین ده تقسیم کنین با خیلی وارانتی سستر میغلطه دوستان شما ده مردم اینستاگرام تیک توک فیسبوک نوارد لایک مونین آدرس های پرد در اپیسان ویدیو میگذارم بخونین دوستان خانه معقول باشه بگیرینش برادر یوتیوب لایک رو مونین پادپیسات سکنین با خاطر شما آمدیم اینا اینجا آمدین نوار کردیم پیشنهادتون میکنیم او آدمایی که خواهش میکنین کامنت میکنین که هم طرفای خانمون اینا نکنید آمدین نوارتون کردیم بچه‌ها زنده باشین رحمت که ما را شما تماشا میکنیم بچه عزیز